وانا مالي ومال مراته يا عم؟ اشرب لبن مراته ليه انا؟ حاطط فيه ايه يا فندم؟ انا حاطط فيه ايه؟ ممكن تكون حاطط لي فيه سم ولا منوم، يمكن تجاره سم يا اعضاء. فندم؟ سم تجاره ايه يا فندم؟ تجاره اعضاء. هو حضرتك اعضاء ايه اللي عندك عشان اتجري بيها؟ لو انت عبيط يعني ولا ايه؟ حضرتك في ايه يا فندم؟ ايوه انت عبيط. ايه اللي انت بتقوله عليا ده؟ لا بقول ايه يا فندم؟ لا انت يعني بتقولي تجاره، يعني بقول لك يعني حضرتك يعني مش هتاجر باعضائك، يعني ما عندكيش حاجه تتاجري بيها. ما انت ممكن تكون حاطط لي فيه حاجه. حضرتك اختك اللي بعتاني، يعني اختك لو مش واثقه فيها مش تبعتني اخدك يعني اكيد. هي مش كلمتك وقالت لك ان في حد هيجي لك واديتك رقم العربيه؟ ايوه هي كلمتني. طيب حضرتك طيب ماشي امان، فحضرتك دوقيه وقولي رايك. تمام اتفضلي. لا ده لو ولا عليه اسم ولا عليه ورقه ولا عليه اي حاجه. اتفضل. حضرتك في ايه؟ مش عليه اي حاجه. ما احنا لسه يا فندم، ده جديد، احنا لسه بنختار الاسم. يعني امان؟ امان يا فندم طبعا، اختك شاربه منه يا فندم. بجد؟ رن عليها اساليها حضرتك لو مش متاكده. لا خلاص. يعني انا هكدب ليه؟ حتى لما تفتحي العلبه هتفتح معاكي علبه اول فتحه. شفتي يا فندم؟ شفتي التكه؟ ايوه تكه معلم. يا فندم انا معلم، انا قافلها يعني. ايه رايك يا فندم؟ هو طعمه غريب شويه. بص يا فندم، اصل احنا ايه رافعين نسبه الدسم فيه بشويه، تمام؟ فحضرتك ممكن تدوقي كمان شويه، يعني دوقي كمان شويه حضرتك عشان تحسي بالطعم. في طعم مختلف. يعني نتوكل على الله يا فندم. كويس كويس ان شاء الله. هتلاقي نفسك دلوقتي يا فندم عندك باور رهيب، مش هتقدري تسيطري على نفسك، يعني هيحصل معاكي باور دلوقتي جامد. خلي الازازه بقى حضرتك. ثانيه واحده بس يا فندم، ارد على التليفون بعد اذنك. اوكي ثانيه واحده. تمام. الو الو انت فين يا محمد؟ في ايه يا ابني؟ انت فين يا ابني؟ في ايه؟ اما اقول لك ما تشربش حد من اللبن اللي انت عملته امبارح ده خالص. لا استنى ايه؟ افتح المايك افتح المايك. اللبن هو بيتكلم على اللبن. ثانيه واحده. افتح السبيكر بقول لك. حضرتك ثانيه واحده. طب افتح بقول لك. ماشي ثانيه واحده. لا افتح ثانيه واحده يا فندم. افتح. طب ماشي يا فندم، طب بتزعق بقول لك ليه؟ افتح معلش. الو يا محمد. يا هشام. الناس ما تشربهاش من اللبن يا محمد. الناس كلها اللي انت شربتها اللبن امبارح كلها قاعده بيهوهوا. يا نهار. لا ثانيه. اللبن ده ثانيه اللبن ده ثانيه واحده. ايه العبط ده؟ ثانيه واحده. انت ما شربتيش بتاع الهواء بس يا فندم. استني. شربت الميكس يا فندم. اصبري. الدكتور قال لك. طب كلمت الدكتور. طب افهم منه يا فندم، افهم منه. اللبن ده. طب افهم منه. ما انا بفهم منه يا فندم. اصبري. ازاي اللبن لازم يرضع من الكلبه نفسها عشان الفيروس. يعني يرضع من الكلب عشان الفيروس؟ ازاي؟ طب ماشي سلام. انا جايبه وجايه اهو. اللبن ده انت مجنون؟ في ايه يا فندم؟ ايه ده؟ انت مديني لبن بتاع كلبه؟ لا يا فندم اصبري بس يا فندم. انت شربت الميكس يا فندم. ميكس ايه اللي هو بتاع كلبه دول يا فندم؟ الناس اللي بيشربوا من اللبن اللي هوهوا يا فندم دولت شربوا من اللبن الكلبه نفسها. هوهوت ايه يعني؟ لا انت هوهوا وديل، يعني انت شربت الميكس. ثانيه واحده. الديل صغير قد كده. بص يا فندم. ديل ايه يا عم؟ انت مجنون يا عم؟ انت في دماغك حاجه؟ حضرتك قلقانه من ايه حضرتك؟ انت كل إيه الفكره كلها يا فندم. لبن كلبه بيقول لك. لا يا فندم. لبن كلبه. انت شربت الميكس يا فندم. ميكس ايه؟ دي بس يا فندم. اهدى. ايه دي بس يا فندم. إيه؟ يا عم ايه ده؟ ده لبن ايه ده؟ لبن الكلبه لولي. لبن الكلبه لولي يا فندم. لولي ايه يا عم؟ هو ده لبن ايه؟ هو انا بقول لك لبن سميره يا فندم. اصبري يا فندم. عارف الكلب اللي طالع الهرم؟ انا مالي ومال الكلاب اللي طالعه الهرم؟ ما هو دي مراته. طب وانا مالي ومال مراته يا عم؟ اشرب لبن مراته ليه انا؟ هو ايه اللبن مراته وهو واخدك على ضره يا فندم؟ يا عم يعني افهميني. ايه اللي واخدني على ضره؟ اشرب لبن انا ليه؟ يا ستي افهميني كده ليه؟ يا ستي. انا عملت اشربك ايه بس؟ ما انا هو انا مشربك حاجه وحشه؟ ايوه ده لبن كلبه. ده باور يا فندم. ايه اللي باور يا عم؟ ايه ده يا فندم؟ مش هتهوهوا دلوقتي. ايه اللي مش هوهو دلوقتي؟ وانا هوهو ليه اصلا؟ ما هو ليه بتعمل في الناس كده؟ ليه عملت فيا كده؟ انا كنت اعرف. انا كنت اعرف. طب ما انت اللي عامله. طب ما انا ما دقتوش. طب ما كنت. لا خد دوق. انت هتشرب. اشرب ايه يا فندم؟ لا هتشرب يا فندم. نهوى احنا الاثنين. انا شربت. انت هتشرب. هوهو معاكي ليه؟ انت قلت لبن كلبه. طب والناس مين اللي يكلم الناس؟ هتشرب. يعني احنا لما نهوى مين اللي يكلم الناس؟ ماليش فيه. انت هتشرب لازم تشرب منه. لا يا فندم ما فيهوش حاجه. بص يا فندم اهو ما فيهوش حاجه. منه. بص حضرتك شربت منين بس عشان انا بقرف؟ يا سلام. انت هتشرب من هتعرف ان انت تشرب من بقه ومش هتعرف ان انت تشرب من لبن كلبه؟ انا عارف الكلبه يا فندم. ده لبن طبيعي. حضرتك بقك انا ما اعرفش انت فتره ايه حضرتك. هو ايه اللي بق لبن طبيعي؟ ايه ده لبن كلبه. طب ماشي يا فندم ماشي. في ايه؟ حصل حاجه؟ ايه ده؟ هو انا قلت حاجه؟ لا ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش شايف صوتك يعني؟ انا ماله اشوفه ازاي يا فندم؟ صوتك اتغير. هو انا ايدي سن اشوف صوتي يا فندم؟ صوتك اتغير. بقول اتغير ازاي؟ ايه ده؟ لا